Ia malo. Vai. Sa maka ia le kuunga faukasi. Kuunga faukasi o le fua tutuila mamanua. Amerika Samoa. Ka okai silimanga ia. E wake ia ko ia emo yo lengo fia alua I Samoa le fua. Ia o le ka fua aku fo e ke le ale mau mea fo e fea ngai fo ma si mako fo ngari kai mi ko ngale nga. Ai pe wa maka le fua. Wa ia se yo aku ia ke lo ko fia ngai va ia so ko e kolu ia pe ko e fa. Ia ke lo le pasi se wa halo I lunga. Ai wo so alo ko fia. E pe aka ki fanga fo lele ia le memories. Ke lo o la ia sa kala ngoa. E le ngalo. Ke lo ko le kaiminga o le lima ongo fiku. Kaiminga o le lima ongo fiku valu. Iva o kausanga. O vai kaiminga e le kai ngalo e ke o la ia sa kala ngoa. O le siva inga. O lea ua o sa unio ke kalangoa ia me o scam. Scammers. O te o ke le kalangoa I mea o pisinisi mea whape ngā ia. Lea o ke le kalangoa o lai ia le sia o viro ngā waliwa ngā uma. Pea kausanga e linkea. O kalangoa. Ule ai. Pea kausanga ni. Leo ke kalangoa ai la I mea o pisinisi. Ia, sa la vea koe fo I makaika. I ngā pisinisi. A le scam la leo ke kalangoa koe. Mo scammers fo ia lea feo hai soro lungo Facebook. O le mea. Wa lewa ngā iai. A sa fa o ngā lai vai ngā mea ia o mea o kusi. E lafo mai le meli. Ia, sa fa la iai fo ia. Ma ngasu ai makele ai mea o ko moi makori sai ko pini pins I kusinga o mela le wa ia ko makauki ale sa ule mela le nga lo ke fia kala ngoa kwa ia I fia kala ngoa kwa ia vai nga le vai pe ia ele o I longa nga tala no ina ai o ke loa wa tatau o na tala no ina o nga it's real. O makua I rio ma ua tele ia le mau scammers ia ua fio I solo. Ua leilonga se platform o I email. E ka wawaku fo I lele ni whaailonga. E whaailoa kwa ia ke oi. O le mea lea I le moi. Ia o le mea lea pe e fōlinga mai o se scammer. O le sinea lea ia o le makua scammer. Ai ele ia makai ngai la whaasua I vaenga na. E mua ona whaatalo whaatu sa moa. I lau whaasausanga fo I le neitangi o le aso. Ia o te iloa I nisi ia tumu. O lo au mau ai ona I o tatu tangata. Ia o lo wa whaasolo aku lea wa uri. A wa ole mako okani. Ia o lea ua wa kea se fulu. Le la afa se fulu. I tai au. Ia o nisi fo. Ia o afi. Ia a o nisi. Ia o la ua momoi. La ua tau whawhai. Tau whanga. Ia whaatalo whaatu ai la. Ia mo o tau malawa. Ia se ingoa singa tīlea. Ia. O le green tea. A day without laughter is a day wasted. Sa le ia le masi me mau wale ngā mea o le whau ia. Po le komumu ia. Wa hika fo ia. Ma kwa mai mau ale aso. Mai mau le ngā se kumi. Ma fau se mea fo ile le mawai sau. Aka. Ia ele mangkwa se mea ia. Nei mea fo ia maalia e mawailau aka I lunga Facebook. Ia malunga fo ile YouTube. Ai ka ua. O vaenga ia o te fia talatala no atu ai. E kalawhea ngai mo so sisi
So se age group, ele whaapikoa ia lau tala nuai. E na o ta mamati na matua. Ia po le age fo le middle age. Ele whaapikoa o i lalo i le au ngātu pulanga i lalo ifu. O ngā ole o langa ngiwa i kaimi wa sawa kele. Wa o ai le age le su kasulu wa su kolu ia. Wa afia ko i mana ko i wa inga umahi. E fia o ia se kalangua a floro. Ai le ia maka inga la ia la o whaasua ku i wa inga ia. O le scam. Po scammers fo ia wa la wasa solo i lunga o meu platform. Ai mai se ai le Facebook. E kaule e whaia mai ala i kongo le Facebook fo le. Ai pe ia ngai mai i Messenger. O ke whaelo ako ua leva. Ai pe sa la iki. Ai pe nga o ngai kanga fo ia la iki sa whaia le. Ngā la inga pe al mea la le. Iai o le sawa le. Ale vaenga fo le ngā ia. Pe o le sawa le tsunami fo ile le po. E lo loko a fo ile le kalangoa ingon vaenga lea. O ngā o meo scammer e se le popoko e whailako anga. O scammers. Kusa o scammers e o mai i ko ai ngā forms ese. Ia, o ke le langa au kalangoa loa isi mau ia wa kele loa le ngungumi solo le maka apua. Ai se whai akula la ukala le akong e wha malama kiki ai i o lo o fia maa ua sao po o fia lea nga i ele wha asua a floro e winga i le mele o le scammer ia po scams fo ia o le vaenga fo lea le ka mawhai mea au wala ese e wha se ngai kusa aku le siku le kau wha avalia kau wha avalia ile aso ko ngai sa umaka i se video e se le e kakika ai kake koe a lufa fo scammers ngai e vaenga ia kau le au kau wha avalia e pia wa foi le fa se oi wa kele ko nga scammers dia wo mai o le scammer wa sa we fa fo linga mai a fa pia e kilo lai i lau profile photo ya nga sa le scammer lia i fa to singa oi ia o le mea la kau love inti ea le kau kalangoa kua. Tu sa ua whaato singa oi. E fia. Le lau wha ngā inga. Ia le ngangana whaingo fie. Le ngangana lata mai. Ia wha whaingo fie. I le wha alongolongo mai fo i po le wha fonga mai asis. O lo o kau pue mai po le ane maka upu le scammer. Le ala kalangoa kua le wha. A whapea o oe, o se tamaitai, ia po oe o se alii, ia o le anganga o le mea moni ma le anganga o scammers ni. It's always about money. Always about money. It's not about love. It's not about love. It's about money. O ngā o mai loa lea whapea. E whaato sina oe, ina ia ko singa mai lo loko ia whaamari atu ia o tau tamama tina matua ia ili ai maseisi po o se moli mau o ia o te ilo ai wā awhia ia seisi o tatu tina po tamama tua i le vaenga lea le scammer ai o le scammer ia i tatou lava atunu o kele o iloa po wai ai seisi wa afia ai o ke fia kele o ke maka le ala fa ia ko ai la o na fa sua le ai se fa ia ko ala fa sua le o se fa makala ko no se story ina ia
malama kili ai fo inisi. Ele o ua kele le mea le o ke a ngai ai. Ia, o le story la lea, o le mea mongi a sa o makamaka ai. I lunga o le YouTube, I se ta mama tua. Ia, e kele fo ia nisi fo I story I tina matutua. Ele o ni tina po nta masa moa. O maisi a kumu, ia, sa o makamaka ai la. Usa, o si koe inga lea. Vários furu koru on tausanga. Ia ua maliu si ona toa lua. Ai po le ongo fiku valu masinga. Ua langona estoe ina. Ia ua loni. Ua loni ne nātaini. Ai whaavalea lua e se tasi o tamaita. O le tamaita nei. Ia ua tau mawhai e whaile fisa o tainga. Masi toe ina nei, o ke la ngonga o I roa o ke le ima ua le video. Po I roa le tamaitai nei, o le toe ina, e ke le ngianga kupe. Po le mea o I roa le tamaitai, o le toe ina, ua vauna po fo I lea ua maua fo I la le loneliness. Ia, na... Kama whai ai loa ka mai kai ni, e whai le soka ina malikoe ina. Ia ua wha ato sina fo I lea I upo fo I e wha ahari a kuai. O ia e mana au le toe ina. O ia e, ua fiaharu le toe ina. Ai, o na tau sanga ia e tau mai. O le 50s, lima sifuru, lima e pe lima ono. Ia o lo na ata. Ia o se tinala wala e tala vo. Le kai le fo lingo ka mai kai. E peila o le o inga. Wako singa iai. Ia le mafau fau le koe inga. O ke loa o I kongo le messenger le ai. O nga winga o se koe inga fo I le ai. E kau yesi o ngai loa I mea ia kau Facebook. Ia o le messenger. Ia mangkua foi. O le kele anga ka makoe ni vai kau. E pele ai as Facebook, la ai al messenger, e feso o ka ai ma siana whanau, ia ma grandchildren, ma aina. Kusa pele se page fo ile le Facebook. O le ala ua whai le awala lea, ma le app lea, e whao ngā, e le scammer lea. E a ngā ia e whai e feso o ka inga lea, ma si toe ina. Ua pe ua wha, maka. Kusa ngai loa e le scammer lea ua ko singa ua fall mai le whako le koe inga ia maka loa o ngā ka amilo solo e su engi awala e au mai e kupe mai le koe inga mo ia ua whai o lea kala o le mai mea whapenga o aulia o ke fiale va ele fo mai ai le sa o kupe ia sen mai o kupe la e manga o ia le scammer e len ka mai kupe e vai ka wafi ia kupe o le ke le ngi mau ia o la le o ia I le mau ai au wala ese na fa ko singa ele scammer le sto ina e kusa e umai fole po le kolu e pe di mai le umo masina le vale ua kolu se lau lima se furu wafi le kupe ale koe inga ma alu ile tamaita lea sa su e la e va inga ia o la ko nga pe la nga le mo mai singa knowledge fo le o ke fa so aku ai e fa ai lo aku ai ia meu signs meu red flags fo nga le lo ai ele o se kanga ka mongi this is not a real person o lai fall in love ya ki oi no o le scammer o le ka mo fa yang awala e mai lei mai e ni kupe o le kanaka lea wa ngai ai e scam ia na su o le fa ai unga la ni ke wa uni ke le la kala ngoa ia ile
o le whānau, o le whānau al stoi ina le wa scam e kanaka. Na lato i loa le mea watupu. O wa maliu le ko ulua si ko inga. Ia, o le whānau la le ngi ua fiu o ngā alanga i loa. O ngā o le ko inga wa makua, ai pēla i eise se o langa whāngau, se o Natalie. O ia lea ua whai ma le kanaka fo i lea e alu e susuangi ko inga, a manga au ko inga le kupe, ia ua alu ia e withdraw mai le kupe, no nau inga o se si wa relay po o relay e ko inga, e se si fo i lea wha maumi o langa whāngau. Lea ua ku ui e lenga luinga ngai susuangi ai. Kusa la ua suso ngā manga au ia ko inga e kala le lua afi. A fesili aku lua afi kupe whape ngā e le ilaro se afi. Leo fesili ngia kan po feme a reng kupe. Kupe ngi. Ai wa amaka fo inga o ngā pepelo ai mariko e inga. Isi o ngā kari. Ia ole mea ngā wa kupu. Kusa wa avea ia lea lofa kele i le ngei skema. Wa lead. Kusa love lead to dishonest. Ua pipelo ai. Ua le whaamaoni le vāu. O ia ma si o Natalie. Ia po si ana whānau. Ona ua ngau alofa. Ua ngau alofa i le skema. Ia o se mea whaangoa kele. Ia o le mafua angalanga ua kala. Ngā le kala. Fesili aku. Pe ai ele make sense le mafau o le whanau. Ia mea nge whai meriko e inga ave i ei kupi. O le mea ngā awa kusa wa alu wa o ilunga le wa o wamali se la wafi ia le kupi. Ia o ngā maua lo le mea ngā ua le wa refuse lo wa le manga o ia le whanau. Po si o Natalie e koi kalas kupi. Ai wa ngā iloa. Wa nga i isi family member o isi anga wo e poro mai kupe o nga o lea e sau wale e whape ngā ia whai ngā le scan. O le whaai unga le story ngā maua le sa whaia le maua le scammer. Ai o le mea la e pito sili o na leanga ma whaangoango ai. Ua maua e le ngā o story ina le whai iai ia le mea lea. E fiangoango o kanaka. I le age group alia. O lo o whai ia e le scammer lea le scamming o na i tangata ni. Ia. Ai le ngaka i le ngā. O le scammer. Ele o se whawhini. O le scammer ua whaafo ringa o ia o le whini. Ai o le kama alua. O le kama. Le age group fo ele o le 40s. Le vaenga le alaiki. O makua e poko ke li whaingo mea. Ia. O se awa onga le ngā fo lea e kau whaapupula kuai. Whai. Ia, o kele o iloa po o ai. Kele o maua fo se kala po o ai o a fia. Ai whai o mai moa mai sisi. O a fia. Whai o yo se tama, ia po o se tama, ia po o se teine fo, i po o se tina. O a awhia ai i ko ai ngā, i scammers ngai whapengi. Tu, aua. Aua le karikongu iai. A whapea, e iai kaini a whapea o lai scam ia se tama po se tama. Ia se scam, pela o le story lenka wako. E o mai scammers. E whaafōlinga, e whao ngā aka o isi whawhinge po o isi kenge la lele. Wa whao ngā, e sa wai e pretend mai o ia. O ia, aile, ngā saule e kau whaabalia pe whako si ngai sisi kama po o sisi kama. Ia, o ngā saule a wha kenge fo lele pe wha kenge kiki vo. Ia ngā saulia whaavalia wha kōsinga. Ia kalo sia.
kalosia ele o happen i to tonu i se tata watu no awa o meangi e whainga kanga kala ngoa ai o le sawa sawa o le aru o le internet o le sawa sawa o le o mai a scammers o ke loanga maka i kaninga o ai le whaonga inga platform sa kalafo i meo kusi e whaavalia mai oio oi e ko inga le sila ko inga scamming fai mai o ewa e maa lo le fia fia kupe fia sfuru wafe fia se la wafe le ke maa lo ai manga o e sen takule se kolu sfuru lima sfuru ka la e mankuala fai o le kusinga e fia se la wafe le e sen solo isi fo ia kunu ma isi inga ma isi fale fai ai kau fai lafo me ka ngaka ngi le kolus furu kama i mea le ai o mai fonga fa popo e fia se la wafi ia pe fia miliona wa o le kusi ale kasi le sen mai lo fale po o lo fale ia o lafo ia seni isi fo i fia hafe o fale fia kumu o lai wa haru ia wa richi ai ia le kwa inga scamming ko inga scam le ia o le mea langa e kau ke whaai keke a wani i whaase se inga ngō fie kako whai o lai e le make sense whai o lai lau ke holdinga se fia se la wafi ai koe ask mai e se taku o ti teos ma se taku se fia se furu ka la o le ala vale amount o ke lo o le makua i whaavale vale le ngako ai ngā scan whapinga pe i loka i ka mawhauwha o la me le ave ese i la kou le fi ai sen mai le mea lai kokoi ka kolo le ngā se o le pepelo kau whaasise kau whaavalea ia mea ngā makaala a whai o lea e mau aisis po lea a fia aisis i taimi nei ia ku ngi loa a wata te whaase se inga kako e a maka nga whako singa le mea ngā wā le ngō maka ke le a meo ke maka ia o lunga fo isi po kalame o fo i Amerika o ke maka i fo ia le po kalame ngā si ia ke le lope ka muka awa ai e whaakalangoa ai langa i tina matitua ua fiu fo inga ia lako ua inga le mea la leo le loni fai mai ua maliu le koe inga ia ua fia ke le kupe nga ku uai koe inga i meo insua o meo fale o meo pisinisi ai ua ngofo silo o makua ua loni whape ngafo i koe inga ia se va le kilo ni kupe nga alwa ni koe inga ni koro se lau lima sfuru mon kupu afe nga alu le scam nga alu le scam alia e happen a fo o lo kupu pea ma ua fa kupu la ia ai me se ai kongo a kongo ngi Amerika o Australia ia o ke lo fo i o kongo New Zealand ai o la o ana mai nga le anga i nai tina mana tama fo i wa o ke lo la ko wala la ke lo ai la ke o su e la ke lo ai o na tina ya mana tama wa ngo fo ko akas o nga ngafi yanka ko kala ngoi i nai tina tama fo i le ai so i fua ai i fa fia fo le o lesi ia o le maka o le o kala ngoa ko ai ia o le o ta wai ia na tina mana tama ia o no foto tas ona wa fa amutaina ia mafutanga ona o le maliu male oti ia o le mea la le o le longi o ngai kanama ngai kinga o mai loa le mainga lia ia scam loa ia akele lola fa mo ama
ma ka hope ele ia afia ai se o tātou tamama tina matua. Ia o ke ilua foi, kaku ka mama, kaku ki ngā mākukua. Ili uku ia ngā mawhau ni ngā mia. Ia, ma i maua i fua mi, ka ngofo fia, ngofo fia ita. Ke le amo me fai e fa fia ia le mawhau, ia mawha ngā i le aso. Au koe mawhau fo i fua i ngā mia. Ia, ele ai mase mo, ele mase mongi o ngi mea. O mea fo ila lea ka ke o fo i wa ungo fesili ni o whapia. Ai se lava le ngi koe inga. Wanga kali kongu inga ai le ngi whawhini. O ki ke loko leaka. Whai mai e lima, e pe lima ongo. But she looks so young. Like young. E kompea la pea, e se whapea. O le ale mangaku. Ngā ki rau o le afo. Love at first sight. Ia. E ka kauanga ngai roa, kauanga whapefo. Ai te wa fall in love. Le ngi kama i ka ila i kia kia. O e kaunga o so angi ngai mawhau ngā whapenga. Ia awa e ngā ke le iloa. E le whapea wa whi iloa ai. E le māsangi ai. O le kako a māsangi le kainga ngā lua koe le scam a lea. Maka ngā scam whapea ngā skoe inga. Ngā mua wa scam le whatu stoe ina. Ia, ai muli fua. Ia, o lai, o meo kupe lai aftai. Ia, o le ngā mako i successful ali. Le sau fo ian maka maika ai. O ka ngaka whaapea. Ia, o le fia maua ai mako hasusungu ia. Hasusungu ia i longa ngā mule. Le mawhau le ai mawhau ai mea le hanga. Ka ingo i ngoi. E se le alo lo whaungi ko e ngaka ngaka. Ia, on na ia tatu te nāmata māmatua. Ia, ia alo tatu nunga. E le ai sisi wa awhia ai. Ai ako kanga ai mako wo i lunga o platform. Ia o lo o tele ai. Ia tina o ta māmatua. Fiku se fulu, valu se fulu. Monkupu, kausanga. Ua makoa i kele. Le whai ama whaasala lau fo i pe aku fo i whaiso e so inga. Ua fia se lau milionga. Kupe a auskalia ia. Ua ngoko i mea i o scams. E a fia ai la manga i tamama tina matitua. O ngā ori kau whaase e o ka ngaka ni e o mai whaaleanga fo i lele ma whaapalapalala ko ma whau. Ia o ngā mawaile o le anganga ngā wa se e kia. Ia o te langona o se mata upu whaapia. E whai ngā kā lawa o ngā kalangoa inga. Ai ngā musu i alo ma whau. Kasi lea maka upu e kakau o ngā kalangoa. Ka ngā kalangoa iai. Inga ia puipuia mai ai ngai o tatu tangata. I le mea o iai ia. Ia kāka fo inga ia kumu. Kele. Ia ka kupopoko. Wange i se ikia sisi. I whainga ia. Wa e o mai i lunga o Facebook. O mai lunga o Messenger. O isi kainge i mei o mai. Whai mai. Ia o lo ingoa. O lai lalo le fia. Ia maua mei fo ia i mei o kelo. E se ngā anga whai kaua kua o mea. Ia delete sao delete poloka. Wa o le kilo so o ia ke ia whai mai riskai. Are lo pesa. Mai aia pe aia moi. Le aima se me mo o ngami. Pepelo uma. Ia pui. Ia kako pui. Ia a whai foi. O iai se tama. Ia po se kama kalavu. Whai se a inga. Kama kalavu ele se a inga. O lai wha punga i longa poku ma. Makala ngoa iskemas ia. O kafi o lai. E silipe ako. Whapie ngā fo i tamaitai. Ia po ni tina. Ia whanau la iti. Vai.
e le valia ni kangaka yo mai. E o kangaka ni o fai a inga. O le se mea, o le kelo ngaka ia, ele o lako waka le fa o ngā mai. Ele o lako waka. Ako woko sila sila. Fapia, oh, that's cute. Ia o mea fua ia o upo fua ia fa arungo ai. Oh, he's gorgeous. Upo fapia ngā. Ia. Ele o le aka sa o ngā kangaka ngā. Ngā wo ifo fa o ngā mai ia po o se actress, po o se actor. Ifo ia e o mai fa o ngā mai fapia ngā. Ia o ni kangaka fua ia lau ke ilua i. Ele o ilua ke le laulang. I o ai la ko wako ia. Ai ngā le wa fa o ngā mai ia kama fo i kasi se maso pe wa va se o ngā popo fo i. Pe ala i se popo i kongu i. Ia o kangaka ngā le fa o ngā mai ele awali ia. E fa ako si ngā ina ki ngā. Ia ai mai se ai tamai ta i tala vo. Ia. Ma le se mea. Se awal ko singa ngō fie i meo image ngā. Ia wa le wa kele nga fai lungo le AI ma. Wa create ai ia ko ai ngā image ese. E fia ta mai ta ai e maka ai ka ku ye le si kama me le si kama lo. Ia nga. O mia fa pena fa keke ia ka ko. Ia wa ulang a fai e pe e fio fani fo ile le se e o lo mai moa mai i le maka upu lea. Pa iti rio o le maka upu ua so solo fa amai. O ngā olo o kupu pea le aka mai i ka ngaka ia. I le ngei lalo langi ua mawhai o ngā lako fai ia so se awala e whaako si ngai ia tangata. Whaako si ngai ngai ka ngaka. Ia, pe ole o ngai mea ngai o whapia o ke kalangua i lingi aso. Tōnu lava o lo whaalongolongo mai eisis. Ia, ma maua ai fo i leo nisi la ngona fo. Ia, pe a whai o lea a fi ai, oe. Ia po o a fi ai fo i seisi o e iloa. Po o seisi o lai ke si la fi o lai a fi ai. Ia e manga o mia le fisosoani iai. Iai mea o videos ma po kalame ngai lunga. O lo o kalangua inga te le ai maka upungi. Ia, ai mai se ala le mea o le scam. Scam ia pe o le scam le ngo kalangua kwa ingi. Ia, manga o mia fo le o e maka ai. Au mai ai nisi ma fau ngā kele. Kusa o le wo kalangua ku pe se educational talk fo lele po se educational topic kau fesoso ani ai in case lava pe a fai lava o yeni se wa afia ai ma kau fo lai i ko ai nga scam fa apia ia o se fesoso ani nga mai ke a ia iso fo i vai nga ia ma se mala anga fo yo o lo ia ka ia e mo ili kili ai a komoa o ia ninga i mea la iki o lo o mawhari o ngafisa soani i seisi pe ko akasi a ko alua e au ngā ia o le ngā lava e au ngā ia pe le ai fo i seisi wa a fia ai e fisa soani ki o i le kaimi e kau muu ako wai kau muu ako lo a whai o le ke mai moa mai e kau mua ko lo pe ke va aia i se kaini ia se mia fa pena o la fa tua ma fa ma fa pe ani lo o fa pe o male mia nga kala ngoma ye si tinale o floro ia fa pe o ma ia o le ala me e kau lo fa ia ti le ti lo kuli aku ke ngaki a polo o ki pingi ki a polo me ngi ia o le o langa ni ngi wa sawa le malama wo o ye ku pulanga le fa nga inga o technology sawa fo le malama o ka ngaka ile creating o mea ese
e whaakusinga i ma whaavalea ai kanaka. Whai ua koe leo o le kako ori I sisi ngā fua yaso ia. Sisi ngā fua la yaso ia o peia wa o sio kinga. O ke manga kua se asa sio kinga I sisi ngā fua. Ngā olo kama fia kele I mea la ia o ko ngā whaukasi. E ko a fia. E ko a whala mako. E le aso le ko unga e maasanya le I malama le po le lima le vaveao po le ongo. Wa fafangu I lunga mako mau ke o I whaakali pas. Mau ke o ia pia. O ula iki La iki ama o masi o kuangangi le Samoa. Ia mau ke o la malisi o uso makua aku ia haa malisi o kuangangi e makua aku I lo uso le ngā. Ia saula si makama a mai mako I le sisi ngā fua I le e makamaka I pu ngā whaukasi ngā o ngā le pāwanga le me ave e mako e le koe inga mako aku lo mako sa whawha I lungo le api ka hangalu fo I lea le e whaakalikali kaini a maka I le kuunga. Ia le lai e whaakalikali kaini a maka I le kuunga. Ai masanya e whaapea mesi lusi makama ia. Ngofo le yaku I awangi I alusis. Ai se yaru I whaakau me se mako mea ai. I maari ia. E haru alis ko inga. Whapeaka I ka ia alu ni mea ai fo ia pe o hot dog e ia whale inga. Me se ala make kuai. O ngai e le ngalo ia le hot dog ngai e whaakau I ngale make ki ngā ro fia. Pe masa alus furu senge ele. Pe se furu senge ele hot dog. Ia whapeala ka I o alu e whaakau mai ia ni mea ngā ia. Mani pe mai ka kele I ni chips I ngā wai kani. Ma mea fo e whaakau I ma ki fo pankeke ma. Ai laku skoe inga. E laku. Ia o laku oka. O la se umi o kolo. O kolo. Ia aku roa lea ia. E la kola skoe inga maanga kolo wai. E makio mai male ngaifi mai o e ku mai ale ngaifi komole aku. Mako mai loa. E la kola skoe inga maanga kolo ia kipi loa ia. La kolo. Ia ngai sa fa e ale lunga le api ka ngalu mangali la kolo umi. Kalu fai. Fe ka ki ngofo e peia ku mai ia fōlingo si o kwa mama fōlinga o le api ka ngalu ma kongi ko wha. I kai mi e pe wa aia kua mei o ko o ngā whaukas. E ku mai ia fōlingo si o kwa ma. I le makiwa. Makiwa o ngā wai kai. Ia wanga I pawanga I maloa kolo. Ia aimbe mau ki o I wholoa. Whaakau se pe papani keke. Ma se mangi pe palopa. Au solo mako le pasi mako kono. Mako koe oi kua. Ia ngā vevesi e ale o apia ia I sisi ngā fua. Ala sisi e ala ka ika fua I lalo se uru. I oi mako whare ka mo ea kui ia pe angi I me o pua. I vai kai mi ngā. O ke mako po le lima ongo. Fiku o kausanga. Ngā le ka ke o ka memories ia whaapea. Ai pea o le kolo waka koe laku ngei lai Samoa. Maa lie. Waka laku ngei Samoa peo la ua ngalenga ua lua ngei. Wa mi apopo kolo alo o kuangani. I kokongolonga whanua. Ai le ai masese o vai ko alu e ai. O vai aku. Ui, ala me wale kaanga mai ei kolo. Ngāre kari e whai mai. E le ia masisi o koe fia ia ngā mea o whak. Awuia. Alala ni mea ngala inga koko. Ai whai mai ia koko ai. Ke ia ua ola kolo ia. Nā i o ngā pawali mea o le ke wai whanua. Ia. O ngā fo ila ka ika. O le ka ke fia ai. Ia ua le o koe kusale malo losi o ngifo. O longa winga. O le ngari ngā le kolo ngā e fo i mai ei au skali. Ia ua le ingi ngifo. Ai, bukalango aku I le vainga.
o la maka ku ngai wa koe au mai pise aka ki whanga. Pise aka ki whanga fo ilele I loka mawhau whau. Ia mea sa whai ngā kai kaini. Ia, okay lo, o ska ko whaasoa ni ngā. Ai, ba ai le awali I ngā ngai o a koe whaase o kou ngai la lafi solo ma kou telefoni ma kou kalakala ngoa I scanners. Ia, ku uloa, whai ei aru ese. Kukuli ese, o mau meo ki a polo. O ki a polo umaha. Sa noa a whai ua iai se upo ua sala. Ia, po o ni winga fo I o lea wha. Ua le tusa ai malau sila mai. Ia malau whaafofonga mai. Ia, o te ai o iatu ia lafo I nuu le ai ngā. Ma wha ma ngano mai fo I lea wha. I le ngangana. Pe a ua sasi se ngangana. O se whaasua le nā. Ma ia floral trimmy le wha. Ma lo ua nganga le loto maulalo ma le wha alo. Ia, wha ato wha ina, wha soifua ina. Lo uto pa ia ma lo uto mamani. To wha soifua.